+266 ke khoutu e sumolang dinomoro tsa naga ya Lesotho. Go kaiwa ile ya dinomoro tsa mogala tse di fitlhetsweng mo ditopong tse di senyegileng di le 12 go di le 20 tseo di bonweng gaufi le moepo kwa Orkney. Go belaelwa fa ile ditopo tsa badira moepong bao ba seng ka fa molaong ebile e ka tswele ba ditšhaba ba naga ya Lesotho. Sepodisi se dira le naga ya Lesotho ga jaana go fitlhella bao e ka tswang le ba masika. Here are the 20 dockets of the deceased found on different scenes. On those deceased in their body bags, we find the tags with the contact numbers. Some are contact numbers of Lesotho. So we are working hand in hand with the consulate of Lesotho. Go fitlhella dinomoro tseno ga go lekana go ka thusa sepodisi. Baagi ba rotloediwa go ka itlhagisa fa bana le tshedimosetso. In the Dr. Kenneth Kaunda district, we have a task team, illegal mining task team. We'd like to urge the community to come forward. You know, they are our eyes and our ears. Concerning this specific case, the investigating officer can be contacted, which is Colonel Khanokhomo, and his number is 082 568 5975. Sepodisi sa re go supa baswi go ka tsaya dikgwedi. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Potchefstroom.